Hallelujah. Okay, I see Sanibona, sengibuyile bafowethu. Sengibuyile ngane zakwethu. Sesibuyile bafowethu, sesikhona ngane zakwethu. Sanibona ngane zakwethu. Sesikhona bafowethu. Sesibuyile. Usekhona futhi noMancinza. Nasinathembeka ngane zakwethu, nasinathembeka. Sibonge kakhulu bafowethu nje nokuthi nisibekezelele ngane zakwethu. Kade sekufona nabanye uthi hayibo kanti ulife kanti uphi ithi mina hey sizongena ngo8 ngiyacela bafowethu uselapha kushare mase uthi repost uphese repost lapha yana khona kuzonke umuntu nasemagroupini ngiyacela sushare bafowethu lo live lo ukuze ukwazi ukuthi ube impumelelo ngiyacela kakhulu ngane zakwethu sushare lo live lokuze ukwazi ukuthi ube impumelelo lapha nje uthi nje repost ngena kushare lapha ezantsi uphese lapha ya le kuya le uthi lebhekele elithe upresse kulo masuya ngala kuyelo ngakhona urepost upress urepost lapha ukuze wonke umuntu okulandelayo okufollowayo uzobona ukuthi ukulive ukuze wonke umuntu akwazi ukuthi abe ingxenye akwazi ukungena ngane zakwethu. Siyabonga nje kakhulu nje ngane zakwethu ukuthi nisibekezelele bafowethu. Bekade sithe thina u6 esizokwazi ukungena ngawo kodwa ke akukwazanga ukuthi ngene ngawo u6 ngane zakwethu futhi uMancinza ube nenkinga ekutheni ubekade emenywe inkosi uZondi. So kwathi isikhathi ke kuthe ngabo 5:30 hayi ngeke bekuse elikakhulu lapha kuyena ukuthi angaba khona samuvisela ke u8 lesokwazi sihlangane khona lukhele qona namandla sikwazi ukuhlangana khona namhlanje usendlini ke njengamanje uMancinza okusho ukuthi ke sesinesikhathi ke manje simnanzi ukuthi ke sikwazi ukuthi sihlangane sonke sikwazi ukuthi ke sibe sonke yabona kunjani baba I thought you are in Russia ayabona ngisanganela wena Mkhwanazi kahle baba kahle Julius kahle phuza amanzi lamanzi waphuza lapha ya oluwaphuze lapha yale kumadlanga commission nje zokunika u20 liter mina kahle nje kahle Julius Mkhwanazi kahle ngizokunika 20 liter wamanzi mina busa nje ungiphaphela nje mina angena nje umngane wakho umngane nomacingwane hayi nami hawo nangu Mkhwanazi uzoboshwa wena hlele wena uzoboshwa wena uyajampisa futhi umazi lapha yana usaba kusho kahle Mkhwanazi ima wo qawuni namandla ima kahle angisubona nje abangani nawo ima uzoboshwa kodwa wena ikulendile ngitsele yakho lapha hawu nangu Mkhwanazi Julius Mkhwanazi akazi ukuthi uyena noma ifake account kodwa nje uzoboshwa wena ikulindise ngitsele funa amanzi yawathanda ke akhona amanzi ejele lapha yabo so nje nganza kwethu sinomfuthu uMancinza bafowethu usekhona ngane zakwethu ngiyacela bafowethu sithenje repost bafowethu ngena kushare lapha yana masopressa urepost ukuze bonke abantu abakufolishayo babone ukuthi wena ulive ngiyacela futhi siphinde futhi emagroupini siphonse nakhona ukuze wonke umuntu asondele ngoba umuntu wase South Africa
uyayidinga i-MK lakho, uyayidinga ukuzwa ukuthi i-MK yenzani, i-MK yenzani. Uyadinga ukwazi ukuthi yiziphi inhlelo, njengoba behambela nje amakhampani, ungena abantu emsebenzini base-South Africa. Sifuna ukwazi thina ukuthi njengamanje yiziphi inhlelo abanazo, ama-challenge imaphi ababhekene nayo. Iyona into emnandi kakhulu leyo ngane zakwethu. Yabona ngaba-advise kanjani makuthiwa ujonga nxese ngane zakwethu, nxese kuthiwa ngena i-call manje, angifuni ukuphazamiseka. Ukhona futhi uMancinza ngane zakwethu, usekhona phakathi kwethu. Uthi ngimcheck-e bafowethu ukuze sikwazi sibe siqala, singambambi kakhulu. Nakuyena usuku lwakhe belulude kakhulu namhlanje, akumelanga sibabambe eside isikhathi. Nesibabambe nje sincane isikhathi ukuze siphinde nangenye imini uma ngabe sibacela bangasigolozeli, ngoba phela lento yesikhathi ibuye ihluphe. Once umuntu amgcina isikhathi, vele athi hayi ngeke nakho mayi akuphumeki live wakho manje, nesishashona isikhathi kufanele simbambe kuse-early, simdele kuse-early futhi umuntu ukuze uma simbiza akwazi ukulokhu nje. Serine khawuni namandla, dumela, sikwazi ukumbamba kuse-early. Mangimbheke uMancinza, uma ngabe sekhona phakathi kwethu, anga-requesta uMancinza uma sekhona phakathi kwethu, aka-requeste ukuze sikwazi ukuqala. Ngena Mancinza khawuni namandla, ngena Mancinza. Ngiyacela bafowethu sishare lo live lo, ngiyazi abanye benu kade belindele u-6, kwangenzeka-ke ngo-6 ngane zakwethu kwagcina sekuba u-8 ngenxa yey'ngqinamba sibe nazo ngama-last minute ngane zakwethu. Ngiyacela nje uMancinza nangiya busana uhlale ewindini, obheke ewindini, ngiyaqhuba emawindini, ngenani ngaphakathi kamawindi. Mfowethu amawindi abangasibangela emawindi ngile kodwa inkinga. Hayi utho ayikudlulanga, kube yithina nje sidileye ngesikhathi ngane zakwethu, kube yithina esivele saba ne-delay. Ngena Mancinza, abantu abangahlali emawindini, ngena ngaphakathi kwakhoma akuqale zixoshwe umuntu. Ngena ngaphakathi busukuhlala ewindini ngoba niyahlupha mase nihlele emawindini. Ngena ngaphakathi, ngena ngaphakathi, ngena ngaphakathi. Mancinza ngena qhaweni namandla. Kwa request uthi uthi uba manje. Ibheka uMancinza wethi mina uMancinza engimlindele la. Ngena Mancinza. Silethi vele nje mina nawe qhaweni namandla. Sibonga ukukhabazela bafowethu. Sibonga uSiphetho Mkhize lapha eParliament bafowethu, usisizile kakhulu. Lapha ePretoria khona umama Dekhala nje kakhulu, ekhala ngengane yakhe ebifunda kwezinye zezikole. Wathola ukuthi ingane yakhe ayisezokwazi ukufunda khona ngenxa yokuthi uPanyaza waphasisa umthetho eGauteng ukuthi uma ngabe ufuna ingane ifunde la ilocation yayo ingane ingakhona, so uma wengane ke bese moviswa ke ingane yakhe. Kodwa bathe besithinta, ngathinta uShabango, ngathinta uKhabazela, sahlangana noKhabazela, sakhuluma noKhabazela, ephuthuma uKhabazela njalo. Kodwa wasipha indlebe uKhabazela, wacela nje wacela uKhabazela bangalibamba ucingo, waphinde wafona, bagcine batholile uKhabazela, wakhuluma nabo ukuthi uyimember yeParliament lomkhulu bathuka nabo, wathi cha udaba nansi ingane la, yabo ingane ke ibuyiseliwe esikoleni
ingane njengamanje iyoqhubeka ifunde le bifunda khona ingane. So umkhonto wesizwe bafowethu uyasebenza kuma-portfolio abafowethu abanikezwe wona inkinga ku-education avele angenelele asizakale. So ingane-ke ngonyaka ozayo iqhubeka esikoleni ibikade ifunda kuso. Into emnandi kakhulu uthi ukhabazela esikoleni umuntu okwazile uma wengane ubekade engawona ubekade hayi cha unamandla mfundo ufihla impela siqala manje ngo-8 uma wengane ubengewona umkhonto wesizwe kodwa manje uma wengane uthi yena elakhe ivoti lisemkhontweni wesizwe manje ngoba usizo umkhonto wesizwe enkingeni ebekade engazi ukuthi uyisolva kanjani. So siyambonga ukhabazela uSiphetho Mkhize usephalamente, siyambonga kakhulu ukuthi udaba lengane alisukumele awini ingane kuyimanje nje ngonyaka ozayo ibuyela esikolweni. Siyafisa ukuthi-ke ama-MPs ethu wonke kuma-portfolio abanikezwe wona siyafisa bafowethu nibambe iphethini lapha kuSiphetho Mkhize nibambe kuyena ukuthi uma ngabe ufonela umuntu nawe futhi wathi nawe wena ulapha la ukhona uma umuntu eseza kuwe ecela usizo zama ukuthi umuntu umsize uhluleke uzamile hayi lento ukuthi umuntu wena mina ngilapha ka-education nayi inamba yami sekuyaba kuthinta abantu befuna usizo awusabathola abasakuthola abantu awusabuyeli ebantwini yabona but uSiphetho Mkhize uvele wenza kwa easy kakhulu lapha ka-education ePretoria ingane yabuyiselwe esikoleni akazange eyale uthe ngipheni igama lengane esikole igama lesikole kwalula kanjalo wafona esikoleni ingane yabuyiselwe esikoleni ingane ngonyaka ozayo iyofunda esikoleni. So Siphetho Mkhize kawunamandla siyabonga kakhulu mfowethu kwi-portfolio umkhonto wesizwe okunikeze yona okubeka khona siyawubona umsebenzi wakho ngoba sikwazile thina ukuthintwa abantu sabanikeza wena bakwazi abantu ukusizakala. Siyafisa-ke nama-MPs ethu wonke national ngawama-portfolio abanawo siyafisa futhi nawo ukuthi aphinde abuye futhi nawo eze kuthina sikwazi ukuthi sazi ukuthi usibani i-portfolio yakhe aphinde abuye futhi nawo eze kuthina uNgubane bathi uyena lapha ka-Home Affairs ngizozama ukuthola inamba kaNgubane ukuze sikwazi ukumhosta uNgubane ukuze uNgubane akwazi ukuthi asize abantu la ngoba kunabantu abaningi abasithintayo abaney'nkinga zama-ID abanye babo bashare ama-ID abanye babo banama-ID ayi-2 kugcina ngingabasizi lokho. So siyamdinga uNgubane ukuthi-ke asondele simhoste uNgubane ukuze-ke asilungisele njengomuntu okuyi-portfolio yase-Home Affairs. So ileyo nje ngenza kwethu selikhona iqhawe elinamandla bafowethu usekhona uNkunzi kayihlehli Mancinza iqhawe elinamandla niyaphila baba ukhoma siyaphila iqhawe elinamandla siyaphila kakhulu mfowethu sixolise kakhulu nje ukuthi sibe late namba abantu mfowethu awuxolise kubona kade belindile abanye bathe basibheka bangasithola. Hey no asiqale sixolise nje kakhulu ukuthi ulife wethu bekumele ube ngo-6 kwasho ukuthi-ke inkosi uZondi lephinde ibe yiso lesilo kade ayisifakile isimemo sokuthi namhlanje khona ezobe ikwenza iyafisa ukuthi sivele nami futhi bengingakayi-check kahle idayari njengoba ngikwazile ukuvuma u-6 okuyinamhlanje mase ngi-check-a late ngithi hayi asikwazi undaba ezithu ungamhloniphi esibemile kodwa-ke siyafisa ukuxolisa nje kubona bonke abantu ngoba kunabantu abangene ngempela ngalesa sikhathi u-6 bangasithola and mhlampe nawe ngikutshele sengikhona lapha ngoba ngibuka into yesikhathi ukuthi hayi engathi siyasiphika kodwa-ke sesize safika kodwa siyaxolisa kakhulu nje kubani siyaxolisa. Siyabonga kakhulu xa unamandla okubaluleke kakhulu nje mfowethu ukuthi siphinde sikwazi ukuthi sitholane sikwazi ukuthi siphinde sibuye size ebantwini ngoba abantu qha unamandla ngaphandle bahluphekile yabo njengamanje kunomuntu ofuna ngale ndlela umsebenzi futhi onifuna nani ngendlela emangalisayo ngoba lento eniyenzayo
seniyithemba kakhulu ebantwini. So manje makuthiwa omancinza bayeza, ufuna ukuzwa ukuthi bathi beza nani omancinzi kuphi abakuphethe ngoba manje sifuna ukusebenza, ngoba uma ngabe niza kanjena wonke umuntu ubuyelwa yithemba lokuthi umkhonto wesizwe kukhulu i-change ozoyenza ebantwini. Yingakho umsebenzi wenu abantu bewujonge kakhulu, bewubukela kakhulu kuwo. Sibonge kakhulu nje xa unamandla ukuthi nani masinicela ukuthi nisondele, angazi nisinikeze inkinga, kodwa nje ngihlezi njani nithi hayi siyeza xa unamandla, ngoba into ebaluleke kakhulu ukudlulisa imessage ebantwini. Xa unamandla sigcina nje ukuba nje nawe, ngoba asifuni futhi nathi ukuthi sikubambe eside isikhathi la, ngoba last time ngiyakhumbula sangena ngo-6 saphuma ngabo-11, yabona. So angifuni-ke ukuthi-ke sikubambe kakhulu, lude kakhulu usuku lwakho obunalo namhlanje. Asifuni ukuphazamisa, sifuna nje ulale kuse-early ukuze nangelinye ilanga masikucela uphinde futhi ukwazi ukuthi usabele uphinde ubuye. Xa unamandla asiqale mhlambe sihle sisemumva, siyakhumbula ukuthi sigcina ukuba nawe. Zazikhona izinto wawuyithintile ise-Gauteng, kakhulu ise-Gauteng la khona nishiya khona ukuthi nilokhunjile kunabantu abazoqashwa aba-120 kwabe ise-KZN. Ngiyacela nje usiphe i-update nje kulokho kwase-KZN ukuthi bangaki abantu asebeqashiwe ngaphansi kwe-MK lakho, bangaki futhi abantu eGauteng asebeqashiwe. Kade sibona emva kwa-live loyana sibona niyovala amagaraji laphayana eGauteng. Cela sibe sithombeni ukuthi-ke i-MK lakho siyenzeni nje kulamalanga nje nawo. Ngiyabonga Qhamu. No, siyabonga kakhulu. Kuyiqiniso ukuthi sasigcina ukukhuluma sasanda kubuya lapha eGoli. Sabuya nenamba e-127 kubantu okwakuthiwe bazoqashwa lapha. Konke kwabanjalo-ke noma zibe khona iy'ngqinamba ngoba sathi sesihambile ukhansela wakuleya ward wafika waya emafemini wathi nafuna ukufaka abantu bakhe. Yena ukhansela we-ANC loyo, okwagcina-ke sekuthi kakhulukazi no-cash and carry engathi-ke kusho ukuthi isivumelwano sethu esasinabo, ngoba u-cash and carry uwodwa kwakumele uqashe abantu abawu-86, kwathiwa ukhansela usehambisa abantu abawu-20. Sathi hawu, ukhansela usehambisa abantu abawu-20 kanjani? Sase sithi ngoba-ke u-cash and carry usuyasiphula isivumelwano sethu, sadicide-a ngithi kwakuLesine nje kuleli sonto esiphuma kulona ukuthi-ke shuthi kuzomele-ke siphindeleke khona siyokwenza i-shutdown, ngoba-ke ayisenzeki into esasivumelene ngayo. Asikwazi ukuthi ngafika kube yithini esiyakhona lapha simashe sihambe nabantu bephatha ama-CV, betonyulwe abantu phambi kwabo, umuntu azi ukuthi useqashiwe, ithemba selibuyile, useyabona ukuthi iy'nkinga zakhe ezinye seyizophela. Mase kuqhamuka ukhansela nje or umuntu eceleni nawe usezokwenza ezakhe iy'vumelwane ebengayuqalanga lo msebenzi. Sathatha isinqumo-ke ukuthi-ke ngoLesine siyavuka-ke, sathatha isinqumo ngoLesine ukuthi ngoLesihlanu siyavuka sivukela khona. Ilapho-ke sase siyayikhipha nepost ku-Facebook ukuthi siphindela khona lapha. Nathi sase silungisile nje ukuthi hayi siyakhona eGoli, sase sizolala khona ngoLesine ukuze sithi masivuka sivuke sisebenza. Basifonela-ke futhi khona e-cash and carry basho ukuthi no, bayabona ukuthi benze iphutha, bayaxolisa, bayacela ukuthi-ke la bantu esasivumelene ngabo abawu-86 ukuthi bekwazi ukuthi bengene njengoba sasivumelene. Sibeke sesibhala-ke naku-Facebook ukuthi iyakhansela into yalapha e-cash and carry, shuthi-ke bazongena labo bantu abawu-86. Njengamanje-ke sikuleyo nto-ke yokuthi-ke kusamele-ke i-leadership yakhona yawahambisa amagama, kumele beqale nje kusukela kusasa abanye kuya le.
enye-ke enye ingxenye encanyana ngathi izoqala ngenyanga ezayo, shuthi unyaka ozayo, shuthi unyaka ozayo loyo. Okusho ukuthi-ke igcine kanjalo-ke into yalapha eGoli njengoba sasinemashi khona. Mhlampe masiza ngala uzokhumbula ukuthi ngangithe abantu abangala e-KZN sebebonke lama mashi esesike sanawo bawu-873. Ngangisho njalo ekuqaleni. Kodwa-ke le mase sinezelela sikakuyayihlanganisika iy'balo, mhlampe mangizisho nawe uzokwazi ukuyihlanganisela ubone ukuthi kahle kahle sebebangaka abantu plus nalo 127 waseGoli. Mhlampe-ke nale yaseHontshozi, kodwa-ke kubalulekile le yaseHontshozi umuntu ayiqale ekuqaleni ukuthi yaqala kanjani. EyaseHontshozi siqale ngomhla ka-15 September ngoba sathola i-complain ukuthi abantu abaningi abasebenza lapha eHontshozi abantu bangaphandle, okungekona nje ukuthi abantu abangaphandle kuphela, abantu bangaphandle abangenayo imvumo yokuba la eSouth Africa. Sibeke sesihlala phansi-ke zubuholi be-MK lakho, sihlala phansi sinansi inkinga sizodila kanjani nayo. Into esike siyenzeke, sike siqale sisondele kubanikazi besitolo or kubanikazi bekhampani. Sasesisondela-ke khona ngenhlanhla sathola i-CEO, u-CEO yakhona, kwahlalwa phansi saxoxa nayo and yavuma nayo Nkosi yami i-CEO ukuthi yes, kuyiqiniso ukuthi kuqashwe abantu bokufika abangenawo amaphepha. Sasesifuna isolution ukuthi kanjani-ke la ndoda. Wayesethi-ke ucela silethe ama-CV awu-40 siwathumele nge-email bazobe sebeqashwa-ke kubani. Sasethi awenza kwalula-ke, kodwa-ke sincane isibalo uma kukhuluma ngama-CV abantu abawu-40 ngoba wayekhuluma ngama-CV abantu abazoqala e-head office okuyise-Maritzburg lapha ku-Victoria. Senza njalo-ke samthumelela kodwa manje sabona-ke bengasaqaleki ukusebenza. Sesiyafona-ke senza i-follow up, baqala nini abantu ukusebenza? Asisamtholi efonini ngoba kuleyo 40 sasikhulumela into yase-head office kuphela lapha, kodwa ukuthi usazosinika isibalo okuyisona ngqo ukuthi bangaka abantu bokufika abangenayo amaphepha la eSouth Africa. Sazobhekana kwamanye ama-branch akhona ngoba wethe uzobheka i-KZN yonke nakwamanye ama-province kweseGoli nakwezinye iy'ndawo. Kodwa sasisathe okwamanje kuzongena abantu abawu-40 esabheka kwezinye iy'ndawo ukuthi bangaka. Umuntu esisuke sidinga, suke sidinga ukuthi-ke bangaka abantu bebonke. Kumele kusho yena ukuthi bangaka bebonke abantu bokufika. Uma engakusho sinendlela yethu nathi okuyi-check-ela noma kuthiwa usesitshelile ukuthi lokhu akushoyo ngabe kuyikona ngempela yini. Kodwa-ke yaphazamiseka-ke ngokuthi singasamtholi efonini, sisenda ama-email bengasaphenduli. Sagcina-ke sesithathe isinqumo sokuthi-ke ngesonto elidlule ukuthi-ke ngoba-ke abasafuni ukusilalela la bantu, nezivumelwane esasinabo sasiphosta ngisho ku-Facebook i-statement sabo ababeshilo bayibophezela ukuthi bazobaqasha abantu base-South Africa and ithina sizobanika ama-CV. Ilapho-ke lasibone khona sathatha isinqumo-ke ukuthi-ke asimane sibavale bonke oHontshozi kuze kube kuqashwa abantu base-South Africa. Saqala-ke Monday, leli sonto esiphuma kulona, savala Monday, ngoMsombuluko base besibiza-ke yena i-CEO isithi hayi madoda sike sisondele ngoba siyalimala. Yasondela-ke i-delegation esasivumelene ngayo ukuthi akube yiyona elida iy'ngxoxo. Umuntu owayelida iy'ngxoxo kwakunobhala wethu uComrade uMusa Mhlongo namanye ama-comrades. Base-ke beyokhuluma kwawukuthi-ke asivumelani ngezinto ababezisho ngoba bona babethi bazoqasha abantu abawu-20. Thina kuwona-ke abantu abawu-20 okuyibona abasebenzayo la. Kodwa eyafike yasidida kakhulu kunelinye leSulumane elafike lathi nje bafethu sizoqasha abantu abawu-20 kodwa siyafisa ukuthi-ke
mhlawumbe ukuyixhasa i-MK lapho ngo-150,000 ilapho-ke osaphika khona ukuthi ayingeke thina into esiyidingayo njengamanje ukuthi kuqashwe abantu base-South Africa. Lokweyimali asicela ukungangeni kukona nayo into esize ngayo njengamanje kwangathi ayikho into esivumelana ngayo ngoba bethi bona bazoqasha abantu abawu-20 mase besinika u-150,000. I-team eyayile nje yangifonela ngathi hayi nenza kahle ningayilinge nje nithathe into eyimali lapho. Kwaqhubeka-ke ngoLwesibili savala futhi yangena futhi i-phone call kwathiwa hayi wozani sixoxe khona esasikubeka etafuleni. Hayi mayisondela i-team iyo-check-a ukuthi kwenzakalani. Hayi ayisithole ukuthi engathi imali isinyukile-ke manje sekuthiwa hayi naku 300,000 etafuleni. Sasithi hayi bo thina sifuna niqashe abantu, asishongo thina sifuna imali, sifuna niqashe abantu base-South Africa. And more ukuthi nijwayele ukwenza leyo nto thina siyenzi leyo nto. Sesinqabe izinto ey'nkulu kabi yokuthi-ke sesingakwazi ukudayisa ngomunye umuntu wethu umuntu wethu ofana nathi omnyama ngoba izwe lilalikhona abantu abadayisa bakwazi ukudayisa ngomunye umuntu omnyama ngoba ayikho inani elingalingana nokuthi udayise omunye umuntu omnyama kakhulukazi ukudayisa nje nangomzabalazo. And sayinqaba-ke lapho kwaqala khona ukuthi-ke engathi siyaphambana ngokwemimoya ngoba bona balokhu befuna ukufaka indaba yemali kanti thina sikhuluma indaba yemali sikhuluma ngokuthi kumele kuqashwe abantu base-South Africa. Hayi kwahlukana-ke kanjalo-ke ngoLwesibili. Kwakhona-ke amanye ama-comrades aloke engithinta aqala ukungithinta ngawo mhla ka-15 September eloke engithinta nje ukuthi hey comrades siyacela ukuthi lapho mhlawumbe nibadedele labo bantu babethi mangisakujwayele ukusebenzisa igama ukuthi ukuqinisa isandla but bafethu nisithambise isandla lapha ngoba labo bantu ba-right kuyaxoxeka nabo. Ngathi hayi athina sisebenzi leyo nto ukuthi kuyaxoxeka makuxoxeka axoxeke ngokuthi kuqashwe abantu base-South Africa. Hayi banyamalala babuya-ke futhi-ke sebebuya-ke manje ngoLwesibili ntambama ebusuku sebesho ukuthi no bayacela ukuthi kuvulwe labantu bathi bazobaqasha abantu abawu-20. Sithi comrades ubungeyona nje wena ingxenye yayo yonke lento kungani bethinte wena bathi vele ngine-friendship nabo kade ngabazi. Sithi okay siyakuzwa-ke lo 20 okhuluma ngabo bawukhulumile kuthina and bakhuluma bakhuluma bafaka nemali ngaphezulu. Siyinqabile leyo nto ngoba baningi abantu bokufika abakhona laphaya eHonchozi and akwazi ukuthi abantu abawu-20 bona babethe e-head office bebonke abantu bokufika bawu-40. Ingakho sabanika ama-CV awu-40 manje sebethi bawu-20 and lawo bantu esekuthiwe baqashiwe kusetshenziswe yiphi yona i-criteria yokuthi kuqashwe labo bantu and kungani beze kuwena. Wahluleka-ke ucomrade ukuchaza ukuthi kwenzakalani. Wawusithi hayi comrade ngoba-ke nemoya esiqala ukuphakama seyikhona sizoze sixabane okungcono nje suka la phambi kwethu thina sizoqhubeka nomshekasheka wethu futhi akekho umuntu ozosivimba. Wahamba-ke nako-ke sesivuka ngey'ndaba ngoLwesithathu zokuthi kunomuntu omane nje wavuka ekuseni wayovula uHonchozi olapha eBrea Center wathi sekuqashwe abantu abawu-40 abawu-20 uyacela ukuthi yonke into manje oHonchozi abavule. Kwasuka lapho-ke ukushisayo ukuthi-ke awukwazi ukwenza leyo nto, awukwazi ukuvimba umzabalazo wabantu abamnyama, awukwazi ukuthi wena engawulekelela lo mzabalazo esikuwona wena uzoshenye ilanguage, uzoshenye into ephikisana nokuthi abantu base-South Africa baqashwe. Kwaxatshana-ke kakhulu-ke kwawukuthi-ke kodwa siyavumelana sonke as i-team e-MK lakho ukuthi akekho umuntu oyozivimba. Thina into esenza ukuthi sivale ingoba abantu base-South Africa baqashiwe futhi into eyokwenza ukuthi uphele sibadedele oHonchozi siyobadedela ngoba isikhona into ukuthi kuzoqashwa abantu base-South Africa maseke yonke into seyilokhu awukwazi ukuqhamuka ukuthi sekuqashwa abantu
kuqhamuke nje wena Khomo kade ungeyona ingxenye yomzabalazo usuzothi ayi sebeqashiwe-ke abantu thina kunendlela yethu uma kuzoqashwa ukuthi kwenziwa njani. I'm sure abaningi bayazi ukuthi uma kuzoqashwa angikwazi mina ukuthi mhlawumbe ngisuke ngiyingxenye yomzabalazo mase ngithe nayi list abantu abazoqashwa siyenzi lonto. Sike sithi ama-CV asuke khona nawe sisuke siwathathe emashini awaxovwe mase kuba khona umuntu ovalwa amehlo mase-ke yawatomula-ke lowo muntu-ke osuke ezobizwa lapho kusuke kuyena-ke umuntu-ke esithatha ngokuthi uqashiwe. Ingakho-ke kwagcina-ke kunaleza inkulumo kodwa-ke ekugcineni ngawo uLesithathu emini bafona futhi basho bayacela ukuthi sihlangane baxolise bekhulume nomuntu ongeyona ingxenye yemashi futhi ongeyona umuntu ongeyona ingxenye ye-MK Lakho. Bacela sihlangane sathi hayi asikwazi ukuhlangana nani ngoba manje nina sho niyasi-undermine sithi siyakhuluma ngala nani nihambe niyokhuluma nabanye abantu eceleni and abangayona ingxenye yalo mzabalazo lo. Hayi sithi ngcono abakhiphe i-statement public apology yokuthi bexolise ukuthi bafake umuntu ongamele ukuthi uyangena kulento nangenhlanhla-ke nangempela ngoba sasithe ngesihlangane nani thina sizovala noma ngaze kuphela unyaka kube unyaka ozavela silimani ndawo sonke njengoba sekuyilakho asisebenzi akukho la kuzothiwa khona sesilove khona emsebenzini umsebenzi wethu iwona lo thina silimani ndawo ibona abantu abazoluza. Basikhipha-ke i-statement esixolisayo ukuthi baxolisa ngokuthi behlangane no-Comrade uQiniso Cebane upresident we-MK Youth League and baxolisa kakhulu bayibhala nje leyo statement nami ngasifaka-ke kodwa ku-Facebook abanye bengakuyosibheka ngoba sisekhona. Sasithi hayi sasingakhuluma-ke nethini bayacela sihlangane ngo-8 sahlangana ngo-8 ngoLesithathu sahlangana ngo-8 umhlangano waze waphela ngo-1 ngakusasa phakathi kobusuku la kuyila kwagcina kuvunyelwene-ke ngokuthi bazoqasha abantu abawu-100 bazoqala ngabantu abawu-100 okumele beqale nje kumsombuluko kusho ukuthi umsombuluko yilo wakusasa ngoba bayichaza ngokuthi awuhontshozi bonke khona kunabantu mhlampe abase-Maritzburg mhlawumbe abazoqashwa kohontshozi bakhona abanye mhlawumbe abaseThekwini abanye mhlawumbe abasemajuba kanjalo kanjalo kanjalo. Kodwa-ke into-ke engakenzeki njengamanje ngoba make sathola ukuthi kunento esiyilindile kubona yokuthi-ke bangaki abantu ekumele beqashwe eThekwini mase sitholile sobe sesitshela i-leadership ye-MK Lakho eThekwini ukuthi-ke besenzele uhlelo mhlawumbe esinike lawo bantu makuthiwa kufuna abantu abawu-10 eThekwini sotshela i-leadership ye-MK Lakho ukuthi izame ukuthi isitomulele abantu abawu-10 kanjalo nasemajuba makuthiwa kufuneka abantu abawu-10 sizotshela i-leadership yakhona ngeke kube yithina ukuthi nasi ingxenye yenu or isibalo esithile esidingakalayo kahontshozi abantu abazosebenza ngalapho kanjalo nakwiLembe region kuzoba khona izinto ey'njalo kanjalo naseGoli nakhona sizokwenza into efanayo. Into-ke sisayilindile-ke yokuthi-ke basitshele ukuthi-ke eMaritzburg kudinga abantu abangaki endaweni esikudinga abantu abangaki mase-ke kwenziwa leyo process-ke yokutomula. Sisalindile-ke kodwa bathe bazosisendela kusasa ekuseni. Umuntu uzoloku e-update nje khona ku-Facebook naku-WhatsApp ukuthi-ke kuhamba kanjani kodwa nje izinto esavumelana ngayo phansi i-agreement esayisayinana phansi ukuthi kuzoqashwa abantu abawu-100 labo bantu ngeke kwenziwe ama-interview bonke bazothathwa beyosebenza ngoba kuthiwe u2 weeks bazobe besafundiswa nje umsebenzi kodwa bona bazosebenza. And mase kusivumelana esinye esinaso nabo ukuthi bathi kumele sibanike umuntu okuyena ozomonitha ukuthi yonke into ihamba kahle and abekho yini abantu bokufika bakhona
and labantu abazoqashwa bazoholelwa imali ekufanele bayaholelwa yini South Africa ukubheka nje isimo sokusebenza into engajwayelekile-ke le ukuthi umuntu nje abheke yonke into ukuthi abasebenzi bayanakekeleka ngendlela ezifanele bahola imali right ama-leave bayawathola yini zonke lezo zinto kodwa okunye ngoba bafuna ukunxephezela ukuthi-ke nathi sasho ukuthi igama lethu senilingcolise kakhulu kumele kube nento eniyenzayo. I'm sure mhlawumbe bayitshela ukuthi sifuna imali bathi singenza noma yini sathi okay into enizoyenza sifuna amaqala unyaka ngoJanuwari nithengele izingane ezu-180 full uniform izingane ezu-108 kusukela mangithi full uniform kusho ukuthi kusukela phansi esicathulweni kuphuma kuya phezulu bakuvuma futhi lokho. Kwesibili sayisithi njalo ngoLesibili nangoLesithathu bazophakela imindeni eswele lezo zinto-ke abazozenza kuyoze kuphela unyaka-ke benza leyo nto ukuphakela leyo mndeni njalo ngoLesibili noLesithathu kodwa izingane ezu-108 nakhona lolo hlelo sazoxhumana nama-region ethu MK lakho ukuthi esibhekele izikole or izingane kuyizona ezothola le uniform le yezingane ezu-108 kodwa-ke sizothanda ukugxila kakhulu endaweni ezisemakhaya nakho-ke emalokishini kodwa nje besifisa ukuthi izikole zibaningi kube indawo ezisemakhaya ngoba abantu abaningi emakhaya bayantula okungasho lokho ukuthi endaweni zasemadolobheni abekho abantu abantulayo. Yaphela kanjalo-ke i-agreement yethu esinayo noHontshozwi. Ngicabanga ukuthi-ke kuphendulekile-ke lapho mhlampe-ke sengalo ngiphendula-ke imibuzo-ke eminye mfokakhomo onayo kodwa nje siyafisa ukusho ukuthi sinamanje sisabonga kakhulu kwi-leadership ye-MK lakho okuyiyona eyenza ukuthi umzabalazo uqine ngale ndlela and sazoqhubeka futhi sibalwele abantu kulabo abaqasha abangakenzi kahle siyabacela belungise singaze siyifikele khona ngoba make safika ngeke kube kuhle bawulungisa sekukhona isithunzi sabo mhlawumbe sesidicilele phansi or ibhizinisi leyo ngeke isahamba njengoba kade iyenzeka ukuthola inzuzo nje ngendlela kade kwenzeka ngayo ngoba maye safika thina sifike sithole nezinye izinto kanti ukulungisa singakafiki kuhle lokho nala singakafiki khona sizofika kulabo baqashi-ke kulabantu abanemali kakhulu abeyitshela nje bona yonke into yabo basetshenzelwa imali cha kuthina-ke ayenzeki into enjengaleyo and ngeke iphumelele futhi lowo mzamo. Ngiyabonga. Siyabonga nje kakhulu nje qha unamandla uyazi ukuthi I think khona into enzakala e-wrong ne namhlanje qha unamandla ekuseni ngibe nenkinga ye-Wi-Fi le endlini yavele ngasebenza ayisebenzi even namanje njengamanje ngizama ukucharge ifoni kunokuthi ikhuphuka iyehla sengishintshe i-charger njengamanje namanje futhi iyehla ikhuphuki angazi kwenzakalani ngiku-5% njengamanje angazi kwenzakalani kodwa nje ikhona nje le challenge le ekhona qha unamandla kodwa engifuna ukubuza qha unamandla eyokuthi bunjani ubudlelwane benu i-MK lakho ne-leadership yomkhonto wesizwe ngoba sibuka i-leadership ingathi ayisondeli kakhulu kunini kanti umsebenzi wenu muhle kakhulu uyabonakala kodwa nje bunjani ubudlelwane benu between nobabili? Njengamanje ubudlelwane bethu singasho ukuthi yonke into isahamba kahle kuyona i-MK party nathi kodwa akakabi khona into e-official mhlambe ebhalwe phansi ezivumelwane ukuthi sizosebenzisana kanjani kodwa akukho la sike sithole khona kwi-leadership mhlambe bekhombisa ukusigxeka or kanjani ama-calls esiwatholayo kusuke bencoma nje umsebenzi esiwenzayo and bekhombisa futhi ukuthi bafisa ukusupporta
kodwa akusenalezo zinto-ke ey'salungiswa-ke singazi ukuthi ziyophela nini. Kodwa bekungakabi khona ubuhixihixi phakathi kwethu nayo i-leadership. Ya mhlampe ngingayiphendula kanjalo kodwa nje siyafisa-ke kodwa nathi ukuthi-ke sike sihlale phansi ne-leadership siyichazele nezinye zezinto esingeke siyichaze la, siyichazele i-leadership nangendlela hlampe esingathanda ngayo ukuthi sisebenzisane kahle eduze, besilekelele kwezinye zezinto, nathi sikwazi ukuthi siyilekelele i-leadership kakhulukazi i-MK Party siyilekelele njengoba ziningi izinto nathi esingabakwazi ukuthi sibasize ngako. Kodwa nje sisalilindile lolo thuba elizoba formal kahle, khona yonke i-leadership mhlampe singabe sisakhuluma nomuntu oyedwa hlampe eceleni or ababili hlampe bebekhona bonke ngoba makugcina kunje kuyogcina ngempela kukhona abantu abafuna ukusebenzisa leli thuba leli ngendlela engekho right. Kanti thina sisonke as-MK Lakho sama-members omkhonto wesizwe and sayivotela umkhonto wesizwe and nabantu siyabanxusa ukuthi abaqhubeke bevotela umkhonto wesizwe ngoba iyona nhlangano esakhuluma lento esiyifunayo. Siyathemba ukuthi-ke mase singenile kuhulumeni ezinye zezinto ngesisasho siyayidinga kodwa bayozenza. Into esisenza sikholelwe kubona ikona ukuthi imithetho eminingi ibona i-MK Party kuphela esakhuluma ngokuthi kumele kushintshwe i-constitution yase-South Africa ngoba kuyabonakala ukuthi siyanganxenye. I-MK Party kuphela esathi umnotho kumele ubuyele kubantu abamnyama. I-MK Party kuphela esakholelwa kubuholi bomdabu, ubuholi bamakhosi. Iyona nje esakhuluma lezi zinto vele esiyifunayo zabantu abansundu kakhulukazi. Ingakho siyakholelwa kuyona kodwa-ke siyafisa nayo ukuthi isivale lento engathi ifuna ukuba yisikhala phakathi kwethu nabo. Hlampe-ke ngicabanga ukuthi uphendulekile mfethu. Sekuphela ibhetri. Angazi noma network yami. Mancenze. Yes. Mbosuthuli. Oh bengathi yabona nje kukhona something konke enzakalayo la something la engayiqondi kahle. Uzwakala kahle. Ikhona inkinga kulo live lo. Yabo namhlanje nje support yathi iningi kakhulu. Bayazama ohontshoza. Yeah, today nje ngeke. Iningi kakhulu support yathi. Yabo ngamanje nje. 4% njengamanje. Qonda manje ngifuna ukubuza ukuthi lapha eThekwini ninali office cause if mkhwembe umuntu mhlambe one CV mhlambe nje afisa ukudlula ishiye ukuthi useThekwini noma eMaritzburg noma ukuphi ninama office. Mhlawumbe ngiqale ngichazele yama CV. Ngiye ngibone baningi abantu abanye bangifonela ethi umuntu ucela ukuletha i-CV kumina. Ama-CV sike siwathathe makunemashi. Siye sithi wonke umuntu akafike emashini aphathe i-CV yakhe. Njalo-ke masitomula-ke sisebenzisa lawo ma-CV lawo. Ngikwenzela isibonelo mina nginabantu la ngihlala khona nje abawomakhelwane bami abaningi abangasebenzi. And nginabantu basekhaya abaningi abangasebenzi. Kodwa angikwazi ukuthatha ama-CV yabo mase ngithi bazoqasheka zonke lezo zinto. Ngiye ngithi kumuntu ofuna ukuletha i-CV akafike emashini ezoshiya i-CV. Mawukuthi-ke asamphuthile amamashi akalinde sibe namanye ama-date amamashi mase sifikile mase yafika ezoletha ama-CV. Akekho umuntu ovumeleke kwi-MK Lakho ukuthatha ama-CV eceleni efika sephethe ama-CV ngoba lokho kuyobe ukuthi asilenzi iqiniso kubantu abasuke begcwele bedelile isikhathi sabo beshiswa yilanga kusukela ekuseni amamashi ethi aqala ekuseni ngo-7 kuze kushaye o-4 mase kuba khona umuntu ozothi ngoba wazi uMancinza noma wazi omunye umuntu okhona kwi-MK Lakho wathi uzomnika i-CV ukuthi sekuzosetshenziswa-ke leyo proximity leyo asiyisebenzisi.
Sengisho ukuthi-ke akekho-ke umuntu okumele asinike ama-CV eceleni or asifonele athi afuna ukuletha ama-CV or umuntu ozoletha ama-CV e-ofisini. Siyawanqaba nje asiwathathe ngoba ama-CV asesinawo njengamanje maningi kakhulu. Kodwa mhlampe kule yaseHontshozi ngoba kunama-region la singakaze khona siwaqoqe khona ama-CV sibe nama-match. Mhlampe-ke sesiyodedela-ke ubuholi-ke bangakhona kube nohlelo lokuqoqa ama-CV kulabo bantu ekumele beqashwe kulabo Hontshozi. Yabo njengakwi-region yase-Kwilembe asikaze sibe ne-program khona yokuqoqa ama-CV. Ngakho-ke asikwazi ukuthi sizothi kuzontonyulwa kubantu abafika kwimashi ngoba vele asikaze sibe nayo. Siyodedela kwi-leadership yakhona kube yiyona eyenza lolo hlelo mase sithola inamba ukuthi kudingeka abantu abangaki. Kodwa ngokwe-office likhona i-office esilisebenzisayo eThekwini laphaya ku-Smith Street ka-number 300 e-Delta Tower. Lapha ku-Smith Street ka-number 300. Abanye bathi uSmith Street ngegama elidala elamanje u-Anthony Lembede Street. Ya sisenalelo office kuphela okwamanje eMaritzburg besinalo kodwa sekuney'nkingana-ke yokuthi-ke nama-funds asinawo siyayihlanganisela yonke into. Ya mhlampe-ke angiyibambe lapho. Okay. Awunamandla ngagcina kade sihlukana ngangibuzela umbuzo ukuthi if kuwukuthi-ke nje thina singabahlali siyafisa ukuthi sisupporte i-MK lakho mhlambe ekutheni mhlambe ngoba siyazi ukuthi yonke into le esikhuluma ngayo namhlanje ngaphandle kwey'ndleko ngeke nize niye ndawo la nisuke nidingakala khona nisuke nidinga ukuthi kube khona upetroli, kube khona indawo yokulala esafe, kube khona ama-ofisi. Njengoba ngibuza nje indawo ama-ofisi ngagcina ngibuzile last time ukuthi aninalo nohlelo mhlambe lwesikhwama mhlambe la singakwazi ukuthi siphonse khona mhlambe uma kukuthi mhlambe siyafisa ngoba phela into phela yenziwa abantu abanhliziyo zabo ziyavuma. Nengisho njalo mina uma inhliziyo yakho ivuma inothando lwento ukufisa ukuthi ingafi cause into esishaye kakhulu into iyakwazi ukuqala ibe yinhle kanje kodwa ishawe imali yokuthi imali asikwazanga ukufinyelela la kumele sifinyelele khona ngoba khona isilingo lesi oke wasichaza ukuthi amandiya akafika ne-offer kunina yabona. So lo offer leyo noma ngathiwa niyinqabile nina kodwa nginesho ukuthi iy'nkinga zenu enibhekene nazo as MK lakho ibikade isho ukuthi ngiyayidinga le mali yayibona nizokwenza kanjani ukuthi yayibona ngiyayidinga le mali kodwa ngenxa yokuthembeka kwenu enikulwelana nikufunayo sifisa ukubuza futhi ukuthi-ke angakabi naso yini isikhwama la khona abanhliziyo zabo ziyavuma bakwazi ukuthi bafake nje labo 10 rand 5 rand 20 rand lokhu umuntu athanda ukuthi akufake ukuthi bafowethu hambani nifike la nifuna ukufika khona i-MK lakho. No, umbuzo kanjalo mfethu Khomo ngiyakhumbula ukuthi sasigcinana wawubuza ngawuphendula ngokuthi kuyiqiniso ukuthi baningi abantu abafisayo ukunikela. Kodwa abaye bathi angisanda uCapitec wami kuwukuthi-ke ngisuke ngithi angikwazi ukushera uCapitec wami ngoba mhlampe nami nginey'nkinga zami nje makuyangena kumina leyo mali ngeke wazi ukuthi kungenzakalani. Sike siyigweme-ke izinto ey'njalo. Sike sithi okungcono akube nento ezobe iqondile yelakho yonke into iyazi ilakho ukuthi nansi into ingenela kwakanje kanje kanje kanje. Kodwa kuleli sonto ongeke ushawe lesithathu singawakhiphile ama-details ukuthi wonke umuntu ofuna ukuphosa esikhwameni uzophosa kanjani. Okungamele kube isikhwama esizobe silawulwa uMancinza leso. Kumele kube isikhwama esizobe silawulwa umgcini mafa okuwu-Comrade uKelvin Cabashe nekomidi-ke lakhe. Kodwa-ke ngizama ukuveza ukuthi ngolesithathu sizoyikhipha into siyokunika nawe Khomo uyishere la
ukuthi wonke umuntu ofisayo ukuphosa esivivaneni uyophosa and uyophosa kanjani. Sekuhlelwe yonke into, sekusele nje lezo zinto ey'ncane. Wonke ama-bank details sizowafaka-ke la kuzona zonke iy'nkundla zokuxhumana. Kodwa-ke sekusele kancane nje and siyobonga kakhulu kubantu abakwazi ukuphosa ngoba ama-case angena every day. Abanye abantu ngiye ngibone baze behluthuke ubone ukuthi abazi ngoba uyabona nje makuzongena i-case, kunama-case amaningi angalapha ngako-Richards Bay Empangeni. Kumele siqale sihlele ukuthi-ke kumele sithole iy'moto esizoya ngazo lapho, sithole iy'mali zo-petrol. Mhlawumbe ama-case maningi kumele silale ngakhona, kumele sidle, silale ey'ndaweni ey'phephile, sihambe nabafowethu okuyibona laba abasuke bebhekile impilo yethu yonke into basuke singahambi sodwa. Uyabona ukuthi kuyindleko kangakanani. Abasebenzi baze bay'tshele ukuthi mhlawumpe ngoba singafuni ukubalekelela ey'ntweni zabo, ey'nkingeni abasuke besiriphothele zona, kanti kusuke kungenjalo. Isimo sisuke singavumi. Nginethemba lokuthi make savuleka leso sikhwama bakwazi ukuphonsa, siyosabalala kahle kakhulu. Umsebenzi we-MK lakho uyosabalala kahle kakhulu iSouth Africa yonke. Okwamanje sisalokhu noma sizama siqhukuluze ukuthi-ke sesikhona eGoli, sekumele sifinyelele kona wonke ama-province ngoba bayasidinga abantu, kumele sifinyelele. Asikwazi ukubavezela abantu, nansi into ezobasiza futhi asisakwazi ukufinyelela ey'ndaweni basuke besidinga khona. Mhlampe nje iloko ngoLesithathu wonke izinto, ama-bank details ukuthi kumele benze njani, siyobe sesikhipha-ke zonke iy'nhlelo ngoba mhlampe kuyophuma i-link eshoyo ukuthi uma ufuna ukulekelela ngena kule link uyifakele lokho osuke ukufaka. So veza nje nezinye iy'nhlelo ezinhle nge-MK lakho ukuthi-ke isizosebenza kanjani ukuya phambili ngoba yona izosebenza sihleli every day. Masihleli phansi nethimba engisebenza nalo, hleli siyibheka iy'ndlela ey'ngabeka i-MK lakho phambili ukuthi ifinyelele kuzona zonke iy'ndawo, nangendlela nje yokuthi-ke kube lula ukuxhumana nabantu, bengasweli abantu. Kodwa nje sizoyikhipha-ke zonke izinto ukuthi-ke zizotholakala kanjani, and ezinye zezinto zizoshintsha nje kancane but sizosenza isimemezelo ngoLesithathu. Siyabonga nje kakhulu ngeqhawe namandla. Yazi laba mfowethu nginenkinga ye-sabotage ongangathi uzuyibona. Njengamanje 3% ne singaqhawuka noma yinini, qhawe namandla amancenza kungenzeka noma yini njengamanje. Kodwa qhawe namandla ngifisa mfowethu ukuphinde ngicele futhi ukuthi mhlambe asiphinde futhi sikwazi ukubuya futhi sikwazi ukuxoxa ngoba kusekuningi kakhulu inhlelo eninazo, nani nento nje eniyenzayo ukuthi nisi-update ukuthi senikuphi. Into ebaluleke kakhulu leyo. Uma kungathiwa amakhansela omkhonto wesizwe lento esenza njengamanje angafunda leyo nto leyo, yabona njengamanje ukuthi i-MK lakho njengamanje niyenza umuntu onilandelayo understand ukuthi senikuphi. Yayibona into enjalo. Uma kungathiwa ungabuza manje umuntu nge-MK lakho ukuthi sikuphi, uzosho ngathi hayi njengamanje MK lakho nje kusuka kusasa kunabantu abawu-100 abazoqashwa kaHontshose. Uyayibona? Because niba update abantu usuku nosuku, yabona, ekutheni abantu mabazi ukuthi MK lakho yenzani. Lonto leyo iyasiza kakhulu. Engathi amakhansela omkhonto wesizwe angaba nawo lo mqondo lo ukuthi njengoba ekhona nje iningi sabotage ekhona ngithi kumele kodwa wona enze sure yokuthi aya-update abantu ababalidayo ukuze into elakho njengamanje iyaphila ngoba angiyona member elakho mina, kodwa njengamanje ngiyayazi ukuthi ilakho njengamanje ikuphi yenzani njengamanje kuphi esikulindela kuyo. uDisemba lo unabantu abawu-100 ekumele bengene emsebenzini. NgoJanuwari sesiyazi ukuthi kunabantu abathize ngoJanuwari abazoqashwa futhi. Uyayibona ukuthi lento eniyenzayo imnandi ukuthi nis-update ukuthi nikuphi manje
nenzani manje? Isiza ngendlela emangalisayo. Xa unamandla isiyaphela ibhetri yami, kodwa khona amazwi engifisa ukuwasho xa unamandla kunina nonke nje ni-MK lakho yokuthi nazi into eyodwa ukuthi umuntu uyawadla amandla omuntu, kodwa uNkulunkulu akawadla amandla omuntu. Niwabambe lawo mazwi lawo, ngoba lokhu enikwenzayo bakhona abantu asebemile ukuthi abaplenayo futhi ukuthi banganishaya kanjani, kodwa nazi ukuthi umuntu uyawadla amandla omuntu, kodwa uNkulunkulu akawadli amandla omuntu. Bakhona abantu njengamanje abawozama ngawo wonke amandla ukuthi singabathulisa kanjani omancinza, singayiqeda kanjani lento e-MK lakho, kodwa nazi into eyodwa nje ukuthi nje umuntu uhlezi njalo efuna ukudla amandla omunye umuntu, kodwa uNkulunkulu yena akasoze awadla amandla omuntu. Ukuzinikela kuwena maqawa namandla, nisebenzela isizwe, nenze imindeni, kade ngingangeni lutho, sithola imisebenzi, imindeni sikuyadliwa, noma kungathiwa nina emaphaketheni enu angingeni lutho, kodwa nazi into eyodwa ukuthi uNkulunkulu akawadla amandla omuntu. Ningakuyeki bafowethu ukwenza okuhle noma engasiphi isikhathi. Ngelinye ilanga ngithi mina ukhona uyokhumbula ukuthi hayi bafowethu omancinza bake benza into enhle eSouth Africa. Ukhona nje, bakhona bayokhumbula, ngeke bakhohlwe bonke abantu. Ungacabanga ukuthi mangabe nenza something nibona abantu bethuli, nibona abantu bangakhohlwa abantu laba phambi kwenu kwamanje, banigxoba, banicindezele, basho yonke into abayishoyo. Kodwa ngithi mina kunina kodwa amancinza, ngelinye ilanga bakhona bayokhumbula ukuthi omancinza khona into abayenza. Kunemindeni namhlanje elalidlile through labafowethu labo. So nje naziwa futhi ukuthi uNkulunkulu akawadla amandla omuntu, kodwa umuntu yena uyawadla amandla omuntu. Awukuvala qha wenamandla ngoba ayiyaphela ibhetri yami bafowethu. Today kune-sabotage nje engingayazi bafowethu engiqalayo, kodwa-ke kulungile. No, siyabonga kakhulu na ukuthi sathi masiqala lento siyakuqonda ukuthi baningi abantu ababenza lo msebenzi ngaphambi kwethu, kakhulukazi ama-union amaningi, amanye ayewenza lo msebenzi wethu, kodwa-ke agcine ethulisiwe kumlomo, engasakwazi ukwenza ngendlela abenza ngayo. Futhi siyakuqonda ukuthi ma wenza into enhle, baningi abantu abazoqala bekugxeka, abantu abaningi, and baningi abantu abazosha amabala kuwena. Ma ukhona abantu abasho njalo-ke, thina kuyasikhuthaza kakhulu lo, ngasho ukuthi ikhona into esiyenzayo. Umuhle ilungile ukuthi akekho umuntu ozokhuluma ngokuthi khona into oyenzayo, khona ngowavela wenze lutho. Ma beba nemibono abantu ngabe mihle noma ngabe mibi, siyakujabulela lokho, ngasho bayabona ukuthi khona into esiyenzayo. And siyaqonda futhi ukuthi lento esiyenzayo kwabanye kwabantu baphila ngayo, sizothatha izinkwa zabantu. Siyaqonda ukuthi kunabantu bona basibuka abantu abame endleleni yabo, but sikulungele noma yini, sinikele ukuthi kungcono ukufela eqinisweni kunokufela emanyaleni noma ebugebengwini. Silindele noma yini, kodwa sizathi akekho futhi umuntu asithuse ashoni, akekho. Bayisabise ngokuthi eyi uzofa mancinza, nizofa. Kuwukuthi-ke wonke umuntu uyofa. Ngisho ingane encane nenyanga engenasona, engenzi lutho uyafa, umfundisi uyafa, isigebengu uyafa, okusho ukuthi akekho umuntu ongekafe. Mase sishayile isikhathi siyofa, kodwa kukhona kuyobe sikwenzile futhi ngeke sonke. Noma kufa abanye, abasele kuyomele beqhubeke ngoba umzabalazo uyaqhubeka, isizukulwane ngesizukulwane umzabalazo kumele sihleli ukhona ukuthi kube khona into eyenzakalayo. Ngoba nje siyabonga kakhulu ngabantu abasisaphothayo, naba befundisa abaningi bahleli bengifonela emthandazweni, abathandazi basifonela basemthandazweni, baseka nje abantu abaningi. Siyakubonga lokho kakhulu, abaqhubeke beseke, sizenza umsebenzi wethu ngokuthembeka nangokuyinikela. Ingakho thina umuntu la kwi-MK lakho, make kwakhona umuntu owenza into e-wrong, ayilokhu ikhulunywa nje, siyamxosha, siyamkhipha nje aphele, ngoba
izwe lase-South Africa likhona ngabantu abacabangela imanje bakhohlwa ukubuka ikusasa. Ngoba uma uthatha imali ye-bribe, yes, uzoba right manje but ngeke ilaste isikhathi eside. Ngesikhathi wenza leyo bulalizwe nesizukulwane ney'ngane zakho ngqo zizohlukumezeka or zizocindezeleka ngezinto ey'ningi. Wena wawunethuba lokulungisa izinto ey'ningi kodwa walibala ukuthatha imali ngoba nobuka into yamanje. Le nto esiyenzayo eminyakeni ezayo sinesiqiniseko sokuthi izwe lase-South Africa or abantu iy'mpilo zabo zobe sey'shintshile. Siyabakhulu nje uma usidinga sihleli sisondela sixolise nakubantu abafonelayo bengasitholi. Muningi kakhulu umthamo wabantu abasifonelayo bengasitholi. Uyabona nje mina ngosuku ku-WhatsApp kungena ama-message more than 500 ngosuku ku-WhatsApp. And iqiniso lithi angikwazi ukubaphendula bonke. Yabona nje uma ngifike endlini ngaqala ngo-7 ukuwaphendula uyashaya u-1 ebusuku ngizama ukuphendula ama-message. Yingakho-ke manje ngizokunika le post esike seyifaka enenamba sesithola umuntu ozohlala ku-WhatsApp nje kusukela Msombuluko kuze kuba uLwesihlanu ozobe amukela ama-case ewathatha. Thina sobe sesithatha kuyena-ke yonke nanka ama-case adinga ukwenziwa sesiwahlukanisa-ke siwanika ama-team ngendlela ezahlukene. Ngizokuthumelela mhlambe nawe uyishare uyiposte ku-TikTok ukuze kuzoba lula ukuthi abantu bekwazi ukusithola. Behlisa umoya abantu kodwa bonke abantu siyogcina sibasizini. Siyabonga kakhulu ngethuba bebe noKhisimusi omuhle abantu mhlawumbe ngesisaba nomunye kodwa noma inini mawusidinga before uKhisimusi sizoba khona. Kodwa masingabanga-ke khona singabanga nomunye ulive sifisela abantu uKhisimusi omuhle bayigcine abaphuzayo bephuze kahle hayi kakhulu. Beshayele kahle futhi abantu bengaphuzi utshwala masushayela imoto. Abazobe begodukile bemakhaya beyiphathele iy'ngane zonke izinto oncamnce namakhosikazi bewaphathele iy'nto zabo nomakoti abaganiwe. Siyafisa nje ukuthi kube nokuthula nje ezweni, imindeni ifudumale ukuze izwe lethu lizokwazi ukuthi libe nothando nje kahle. Siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu nje Qhawe Namandla. Ngiyafisa nje Qhawe Namandla ukuthi nisihlanganisele bafowethu mhlambe laba nje asethola umsebenzi. Ngiyabonga ntombi yami. Hey angazi laba sebesebenza angazi. Hey bafowethu unenkinga la engayazi. Kulaba abafuna inamba ngizocela ukunika Khomo ipost uyipost uthi ngireportwa kanjani mhlawumbe uyifake la. Ulungile Qhawe Namandla. Ku WhatsApp. Yeah, mangiza ngathi ngiyafisa la ngingakavaleki ukuthi Qhawe Namandla mhlambe kulaba mhlamba sebeqashiwe asebesebenza siyafisa futhi nabo siba-host futhi nabo sixoxe nje nabo. Uyayibona siyafisa nje lo thubeni njalo abase-Gauteng nabase-KZN just nje sibe nabo siba-host futhi nabo beyibona ngokwabo ukuthi kunjani nje manje injabulo yabo yonke leya nto leya emsebenzini kuhamba kanjani yonke leya kuhamba kanjani. No, ayikho inkinga mfoka Khomo kuzoba kanjalo siyolenza lolo hlelo. Mhlawumbe nabo sibasondeze nike nikhulume nje nabo. Siyabonga kakhulu nje Qhawe Namandla. Niqaphele nje kakhulu nabantu kini abasondelayo nivula amehlo bafowethu. Ningahlakazi umuntu ibambane kanje. Kungabi khona ongena phakathi kwenu bafowethu. Siyazi ukuthi umsebenzi wenu mkhulu kakhulu. Uvusa umona kwabanye abantu, kuvuka isilwane esinzima kakhulu. Ubani uMancinza manje obani abamanje yabona yonke le yanto khona bangayithandi. Bambanani bafowethu, ningadedelani bafowethu, ningavumi bakhona abangena phakathi kwenu. Siyabonga kakhulu Maqhawe Namandla bafowethu. Yi-1% bafowethu manje ingacima noma inini bafowethu. Hayi siyabonga kakhulu mfethu. Siyabonga kakhulu Qhawe Namandla. Siyabonga.